إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ha kama Islam, alhamdulillah, syukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala di lanay sab kita waktu paamuyin programa sing kita niyo habihayaon amin pagtawagon duruson minal Quran, pangadjian dahin ha Quran mahamulya. Alhamdulillah, yari na kami long ta imaalop kanyo ha waktu ini. Muna salam doa kanyo katantan. Sibu damin imaalop kamo bihaon diha ini daerah sin kita niyo daerah Sambuangan sampai pa mga sila amoy ni maalop ha mga internet nila uno na binaybayan sila nakabutang sarta si mga sila yadto ha kahulahulaan long tabi ang mga hula Arab amoy in kataw tay manghuran tiap-tiap maabutin waktu ini in sila long ta bang bukon na sila duty long ta in sila nag-ukab sin programa sin kita niyo. Salam doa kanyo mga kataw tay manghuran kama Islam murah-murahan ini palanyo tun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan na to halawm sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala muna inagama Islam. Waktu ini rin ako magpalukay yari lang ta in tagdaposin namin programa sin kita niyo durusun minal Quran, pangadjian dahing halawman sin Quran wayron narwaing dahing sin makulang sin kita niyo Sheikh Yahya Muhammad fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In pengajian tanyo bihaon ini continuous pa insyaallah dahil nga amuin pengajian tarang halawm sin Quran amo hadjay ni india mga pakarajaan kita unta iban pangadji unta hati hunta marayaw pang biya diin tuod in karayaan sin Tuhan ta iban karayaan sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita ri maligdas iban supaya kita ri malawong deng hamuin kasabunalan iban paamin hikasanyang kato dunya iban akhirat. Adlaw ini masi sugpat sin pangadjian ta liabayan niyaon hambuok deng ha tapik pangadjian ta sin liabayan niyaon amo na in panawag-tawag sin Tuhan ta Rabbul Alamin ha amuin manusia tertentu amo na in mga Banu Israel. Yan na singkihatihan singkita na bisarata na in Banu Israel pag ianon amo in panubo sin Nabi Allah Yaqub alayhi salatu wassalam amo yadtuin ini pagtaron Banu Israel damit yan dasan in halom sing Quran ini bang imyanin Tuhan Rabbul Alamin ya ahlal kitab intiyawag-tawag daysab amo in mga Banu Israel demikian karena in sila in kaya suknaan lang ta amo in ahlul kitab amo in nagdarasin kitab sin Tuhan amo in Taurat, Injil, Iwan, Jabur sumuwa biya na sin bisara kaya bita ko kanyo nakaunayaon amo in jumaat liabayan in mga tao ini actually bukan sa tumapatot sila ini amo in nahinang lanta Banu Israel amin tagkakaputan atawa ahlul kitab bukan amo sababin sila bang buntulon tatod kita untaring haayat ti halam sin Quran in sila kontra sila sin ini kitab amin pianaog kanila kontra sila sin kitab Taurat, sin kitab Injil, sin kitab Jabur kontra sila sin amuin suhop sin mga kanabinabihan katantan sabab
in panawag-tawag sintuhan doon hay ni kahatihan ta amuin hipatumtumtod kanila sintuhan in ni'mat niya amin dihe niya ha mga Banu Israel na in ni'mat dihe sin Allah Ta'ala ha mga Banu Israel amunasan in mga sampay pagkaon dihilan sila sin Allah Ta'ala piyangayo sin Nabi Allah Musa dihilan sila sampay pagkaon na ugdeng ha taas sin langit yadto luto na asasan hadya sila kumaon sin pagkaon masarap amo indihil kanila hasupaya sila magsarang sukul patuhan sumuwawa inhinang nila tinggalan nila iwan wala nila iagad in pakaradyaan na sin ayat amuin ayat kapatan suratul Baqarah amin tiyawag sila sintuhan yung niya ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi upi bi'ahdikum wa iyaya tarhabun yung sintuhan ta o mga Banu Israel tiyawag in mga Banu Israel ang panubo sin Nabi Allah Yaqub tiyawag sila sintuhan Rabbul Alamin ipatumtumin ni'mat dihil kanila sintuhan way namanos ni'mat dihil ha mga Banu Israel sumukawa wala nila iagada sa rabyad to piatumtum sila sintuhan diha ayat ini lang niya udkuro ni'mati tumtuman niyo in ni'mat ko amin dihil ko kayo niyo ni'mat sa lago-lago dihil sintuhan ha mga Banu Israel malingkan wala nila iagad in mga ni'mat yaon kaya lupahan nila sa piatumtum sila sintuhan kana sinka sila sa sintuhan Rabbul Alamin hamakhluk niya amuin tumpukan simbanga Banu Israel panganak sin Nabi Allah Yaqub alayhi salam amuyad tuin kiwan piatumtum sila udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum tumtuman yung ni'mat amuin dihil ko kanyo yadtuin biya mga pakaradyaan suway tuod tatalion na bang paamuhon suway sabto nila agaron sumuka hapanagnaan panawag tawag sintuhan ipatumtum in ni'mat biya na sin mga amin pianaokan sila sin manna wassalwa at inya pagkaon manna amuin longsin mga kaibanan inyan pagkaon longsin kaibanan pag-inom iban amuin mga diangdang mga manok-manok amuin kasusuban sin mga katan bangsa Arab in pagkaon kwambihan sumuha wala sila natumpat sampay na ngayo sila sindukaing deng haamuin manna wassalwa kulu min tayyibati ma rajaqnakum long sintuhan Rabbul Alamin kaun kamo sinamuin riziki dihi na kanyo in riziki yan pianaog ding hatasil langit luto na asal iwan saan hadya kaunon nila iwan masarap tuod wayroon ini pagyanon wayrong bungon singkatan yaon karayawan sumukawa nawala nila ini tumtum inamuin panawag-tawag sintuhan na hamon pangadyan tahadlaw ini hikaruwa panawag-tawag sintuhan na Banu Israel hindi pangadyan pabihaw ni hati ko ayat kapatan pagpituhati ko pangako ay panluhan pansintuhan niyaon long sintuhan Rabbul Alamin hikarwa panawag-tawag ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum biya datuod sin panagnaan sin amin panawag-tawag sintuhan utong tuman yung ni'mat yarihil ko kanyo hindi tuhambok ang panagnaan lang to wa upi biahdikum bihaon lang sintuhan Rabbul Alamin lang niya inni faddaltukum alal alamin inami ako pialabik to kamo dihil ko ingkatan ni'mat iwan rahmat kanyo bat pialabik ta kamo rin katan sin alam sin alam ini dihil kanila sin Allah Ta'ala in pagnabi kamatauran sin Banu Israel piapanjari sin Allah Ta'ala mga nabi dahil panubo sin Nabi Allah
Yaqub. Piya nauwan sila sin Allah Ta'ala sin kitab, sin amunan Taurat, sin Injil, sin Jabur, iban mga suhop mataod. Piya naug sin Allah Ta'ala supaya amuin kahatihan nila marayaw in pagbiddaan atawa parsilangan sin manjari iwan sindi manjari, parsilangan sin halal iwan haram, parsilangan sin dia akan iwan sin liangan. Inni faddaltukum alal alamin, lang sin Tuhan pialabi na mukaw mita uno naman ing kialabi nila mataod kaginis ing pialabi sin Tuhan amo indihil kanila dahil nahaamuin nasabot yaon hinang sila nabi pialago in kawasan nila atawa in martabat nila hinang dihil sin Tuhan pialabi rin kaibanan bangsa atawa rin kaibanan umat in sila dihilan sila sin Tuhan sinyaon. So lang niya paddaltukum alal alamin pialabi na mo kamu piaridda na mo kamu dahil mga manusia halawon sin alam. Na pag-uwasan pa sila tiyawag sin Tuhan uning panawag-tawag lang niya wattaku yawman na anib kamu lang sin Tuhan Rabbul Alamin atawa pagtampan kamu atawa pagtaming kamu haadlaw yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a amuin di lang niya makatawang inhambok ginhawa pahambok ginhawa ayaw pa ka na amin makaluat-luat na misan pa'y magtali anak ama iwan anak atawa ina iwan anak di na makatawang in ina hanak di na makatawang in ama hanak in katantan yan kaniya-kaniya dihilan sin Allah Ta'ala sin amuin kapatut himinang intiap-tiap hambuk pahambuok sin amuin hikasanyan kanya hangkan na sila dihilan sin Tuhan akal iwan pikilan ipagpinig nila sin makajari iwan sindi sin halal iwan sin haram sin liangan iwan sin dia akan asabi ito na pitan sila sin Tuhan ittaku yawman karuha kamusin adlaw la tajzi nafsun an nafsin syai'a di na yan makatarang di na makasapaat atawari na maka ini haon atawa makarihil uno-uno in hambok ginhawa pahambok ginhawa kaniya-kaniya misan pa magtari anak misan pa magtaymanghod misan pa mag-usbawaris magkampong di natuod manjari wala yukbalu minha safa'a iwan di natuod tay maunsin Allah Ta'ala in amuin librehon ta atawa safa'atun ta biasing kuan kahatihan tamarayaw in amin pag-anon safa'a amuin ini prehon mo siya atawa pangayoan mo siya tawang atawa tulong ideng ha amuin hambo kasupaya siya ri mawinsana na intuhan Rabbul Alamin di magtayma la tanfa'uhum safa'a di na makamumpa at inamuin ini librehon siya atawa palappasan siya sinhambok pahambuok yaon di makajari malingkan in makalappas kaniya di indain hinang niya di indain pagtaat niya patuhan di indain pag ibadat niya patuhan di indain pag agad niya sin kabayaan sin Tuhan iwan sin pagtangkis niya rin liangan sin Tuhan amayad tuin biya mga kahalan sin mga ini manusia hamasayad to in kalabyan dihil pialabi sila dihilan sila kalaguan in mag-usbawaris magkampung dihilan sin Allah Ta'ala sampay nabi rasul mamando kanila magbayta sin kanila sin amin pando atawa guidance dihil kanila ayaw niyo paghinangain ini inhinangon niyo suway bihay ini amin tindihil nakalabi tuod in concern sin Tuhan Rabbul Alamin ha kanila wa iwan wa anzala alayhimul kitab iwan piyanaog kanila in kitab kalabyan
dihil kanila sintuhan hasupayas tuod sila ri malidas iwan di malawng doon hari akan sintuhan amo ning kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, iwan mga suhop si mga nabi-nabihan na kauna doon Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yadtuin dihil kanila sintuhan. Tago sampayan sila sintuhan law niya, tago siya tuhin ikuan na to, wattaqu law niya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha safa'a. Di tayo maatin magsapaat ataw librehon sinhambo kinambuk ataw tamba tarangon sinhambo kinambuk di adto makadari di na tayo maon wala yukhadu minha adlun iwan di tayo maon na doon inamin adlun pidyatun at di na mapika tayo maon sintuhan inaon magpidya atawa aon ini bangbiya diha katuyaw namin lang ta ini dihilan siya bayaran asupaya siya malibre na siya panison di tayo maon yadto sin Allah Ta'ala yadto hindi ang mga kahalan sin mga tao wala hum yunsarun iban wayroon na tuod makatabang kanila misan paisiuin sa suksuk mano siya maun kanila ayaw pa kanaa hatda ko man amin lang ta magtay manghud atawa magtali anak atawa uno-uno na in relation misan nabi iban rasul di da makatawang kanila bat ka na di da tumawang kanila sabab ka na sin pagmaksiyat nila atawa ka na sin panulang nila patuhan tarabbul alamin na biyayad to in kaadilan sin Tuhan Tarabbul Alamin but in Tuhan Tarabbul Alamin di tuod magkampi atawa ri tuod tumabang haamuin tao ini himinang sin sulang sin sara hukuman sin Tuhan Tarabbul Alamin na sampay na sabot taray sab na ha mga pangadyan talimabay in Tuhan Tarabbul Alamin biyaytaan tuod kita sa hadis kudsi in kita lang niya Inna Allaha harrama dhulma ala nafsi hiram tuod sin Tuhan in kaanyayahan hagin hawabaran niya biya nakautod sin iyan sin Tuhan laong niya in Tuhan di magpanganyaya sabab hiram niya in maganyaya hagin hawabaran niya waja'altuhu bainakum muharraman damikyan piapanjarisin Allahu Ta'ala haram day sabin amuin maganyayahan tara sin kita manusia katan at inaway tuod kapatut si manusia maganyaya iyan nyayahi suway tuod in kapatutan niya magkasiwan lasa magtulong iwan magtawang iwan amuin magtsama-sama magtaat iwan magibadat patuhan kana amuyad to India akan amuyad to in tiyawakan kato sintuhan ini pialabi kita rin hakatantan na yan wayroon tay maun amuin sambatan sindikato ini magano ba yaon long niya amuin ini bayaran mo bihan dihilan mo pidya atau dihilan mo ini bayaran mo inamin hinangit turi to teman sintuhan wayroon pagpidya rito way pagtema di kagantian in uno-unoin na hinang sintiap-tiap hambuok. Yan manunjo kising kaadilan sintuhan. In Allah Ta'ala, di tuod mabaya maganyaya, iwan di tuod mabaya magkampi, atawa magdapit. Uno-unoin na hinang sintiap-tiap manusia, bang siya na kayo ng sinkurik, tumtuma. Ingyanta kanya sintuhan, suway siya rito halawm sinsuluka. Bang siya nakahinang sinkurik, nagtaat siya patuhan, hinang niya kabayaan sintuhan, tiyang kisan niya inliangan sintuhan, hiwid-hil kanya sintuhan, suway tuod suluka. Di makajari biya sin pangabtangan atawa kabtangan sin mga kaibanan manusia bangkya kanta sintuhan lang ni makasud ko suluka makasud ko sin suluka misan unin hinang mo bangkya kanta makasud ko na ka na damikyanda
na itumtuman niyo intuan Rabbul Alamin aun hukuman niya amo in qada wal qadar subay pahamon bukon amo timma na sin qada wal qadar pasuron kakausan nito Tuhan pasuron palawm sin ka misan mapatut pasuga atawa makajari sin Tuhan hinangunlong niya in miskin papagdayahon in miskin atawa pamiskinon in dayahan diin in hinang mo bang amo in mausaha mo atawa in kiyaranta kay moha amo in ini pagyanon riziki dihil kay mo sintuhan ilan sin hawa sin umol mo uno tausul ka kaw atawa taunal ka kaw diin amo yaon dain tungbasan sintuhan diin dain nahinang mo bukan yadto bat makajari bayaran makajari ini sapa aton sinhambuk pahambuok misan pa magtali anak lang ko asabab yadto na suway in kita katantan magtuyo tuod magkahagad iban hinangon tuod in panawag-tawag sintuhan kato nalabi awla na ini bang paamuhon niya ini in panawag-tawag sintuhan ha mga bani Israel sumungo ilawm sin Quran diya sin ariku in amin aun waktu history atau hibaita sintuhan Rabbul Alamin pajunjungan Rasulullah insala sila biya sin Nabi Allah Nuh biya sin Nabi Allah Hud biya sin Nabi Allah Saleh in katanyad to history atau beita sintuhan Rabbul Alamin pa nabita sallallahu alaihi wasallam hasupaya hipanawag-tawag hipabaita kato ni umat niya amo insuway tuod akaron india akan sintuhan sibuda misan india akan hamanga ini umat sin Nabi Allah Nuh umat sin Nabi Allah Hud umat sin Nabi Allah Salih in katantan yadto sala sila may ta sila binsana sintuhan pero tunungan in Nabiullah umat sin Nabi Allah no sin umbak-taupan kana sin wala miyagad hiyalala nila in haram hinang nila in liangan asabab yadto na piaratungan sila sin Allah Ta'ala sin panismin amun piaratungan sila sin umbak-taupan pagyanon diya sin Nabiullah Hud nain sila himinang sila sin liangan day sabsintuhan wala niyo iagad wala nila iagad in liangan amuhinang nila in liangan tinggalan nila India akan asabab to piaratungan day sab sila sin Allahu Ta'ala siksa nabiya na sin kamuhan magkabas sa talom sin Quran laong niya amuin mga ummat nila na pianawagan sila sin Allahu Ta'ala siksa laong niya in siksa pianaw kanila amo na lang niya piturum iban walo adlaw sila piaratungan sin Allah Ta'ala sin hangin amuin labi parang sin amuin ha hula unwayaon labi parang sin amin ha hula bisaya yaon piaratungan sin Tuhan siksa in kusog sin hangin piaratung sampai atinari matimbay manusia kaba akan taniuin yan story niya hasuratul ahqaf iban kaba akan taniuyan hakis sa sin Nabi Allah Hud alaihi salam inyad to na wayroon sabab duwaing deng sin beta sin Tuhan Rabbul Alamin ha Nabi Muhammad kana sinwala nila iagad in pando sin Nabi nila amuin rasul nila di aksin Tuhan at India akan ini tinggalan ubos in liangan amuin hinang in makajari hinangon wala nila hinang in subay tinggalan amuyad tuin hinang nila na di matong kanila in siksa na sampay pamasa sin kita sampay pabihaon ini bihad to in hukuman amuin qada iban qadar sintuhan Rabbul Alamin giyakan ta'yad to in magmasyat patuhan tantuha in bayad kanila atawa in tungbas kanila atawa in hiriya kanila sin Allah Ta'ala amuin tungbas sininang nila tantuha tuod kawinsanaan iwan bala siksa para tungon sintuhan but
daing tikmil si manusia suway sadya inda akan sintuhan hinangon, iliangan sintuhan tinggalan, in makajari suway tud amin hinangon, indi manjari suway tud hiwuwit, biyad to suway tud tinggalan, biyad to indi akan. Asawa biyad to ingkatan si manusia sampai pamasatabihaon ini, biyad sing kikita ko, iban kikita mo, biyad sing kikita katantan, iban durungog, nagahapin, way manus-manusia amo in himihinang sindia akan sintuhan miya makadhaparman sintuhan amo na yung mga bariman, amo na yung mga Muslim sa mataod in kafir daysab, mataod daysab in munafik, mataod daysab in pasik, yari kikita daysab sin ako iban ikaw hihinang nila inliangan amo intitinggalan nila india akan na inyan amo saan inluon sin Quran mahamulya iran sin hadis sin junjungan ta Rasulullah suway tuod tinggalan in liangan hinangon in dia akan hin makajari amo in ini pagsama-samahan hinangon, hindi makajari suway tuod, amo in tinggalan. Atin niya, hinangonin halal, iban tinggalan in haram. Amo yan in pamandu, sinluon sing Quran, sampay pasali sila, atawa story, amo in piyag story sin, ini, Tuhan Rabbul Alamin, Hanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in halom sing Quran yan wayron story manusia donhan in nag-story Tuhan Rabbul Alamin in istoryahan amo na impamho ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paryaak niya ando pasampayan pa mga ummat mo pa mga ummat sinjunjungan ta Rasulullah kato katan sibo da imbar iman ilan simbukon sibo da ing kafir iban musyrik sibo da yan tiyawag sila katan sintuhan hakan nasiksaon bang amin wala nagkahagad iban dihilan panismin in amuin simulang bihayad to indagbus sin amuin pamando sin agamata na sababyad to tumtumunta in panawag-tawag ha mga Banu Israel, ipatumtum in ni'mat sintuhan. Sa wablong niya, mangyan tumtumon niyo, amuin hinangon niyo, in hatihan niya, hinangon mo in ni'mat sintuhan, pagsarang sukulan mo. Appreciateon mo to, din dihil kay mo sintuhan, na way natuod manus. In amuin suway mo tuod appreciateon. In ikaw piyapanjarisin Allah Ta'ala, da ini kauhan adlaw deng haman ni kauhan adlaw pag-uwas mahinang ni dugo kumpol pag-uwas mahinang unod pag-uwas ang pakoperatungan sin Allah Ta'ala sin katantan amin dihilan nakaw sin mga sinsis mo sin mga pangdungo pangita pangatod iwan simbya mga katan pikilan akal mo dirisan sintuhan mapatut pagsarang sukulan iwan pagkahagaran amuanin hangon nasa babed mga Banu Israel misan silen tiyawag di lamod in kita ummat Islam in mga bariman suwaytod kita mangannal bang aunliangan ha mga ummat nakauna ring kato biya na si mga Banu Israel biya na si mga ahlul kitab suway tatuod yan dungdungan bang sila yad tuliangan liangan day sabing kita bang yad to sila nagkaharad pahala sa ato makawa nila iran tungbas sa tatkara wala nagkahagad simulang sila na uloy sabin ini kaadilan hililan sin Tuhan maruwaing dengsin dihilan sila sin amuin siksa punishment iran kabinsanaan kana sin pagsulang nila sin karayaan sin Tuhan amun pangdaakan na in panawag-tawag hikaruha mga Banu Israel amun diha ini piangadyan pagihawon ini amun lang niya wa anni faddaltukum alal alamin inakulong niya na piyabidda ko kamureng ha mga katan manusia ha alam ini katan ummat halon sin alam ini piyabidda ko kamo na
biya na sinsiyambatan ko kanyo kain na yun, in kabidda tuod, sampay pagkaunluto na piyarahan sila, dihilan sila, kabaakan tayan ha, Suratul Maida, ini history, isala sila, simpag panaugkan nila sinyan katan. Sumukot, mayta, in mga mano siya, mayta sila siksa sintuhan, mayta sila dihilan sintuhan, amuin kabinsanaan, iwan karukaan, iwan nasa, wala nakimugdan, amoy adtuin sabab nila, wala nila iyagad, in kabayaan sintuhan, natiyawag sila, piyalaban na sila, hatihan simpialabi sila, nabiyan na sila, sambatan ko, kainayaon, kamatauran nila na hinang rasul iwan nabi inyan din nga mga Banu Israel inyan na hinang sila rasul panglago kanila ba't sila magsarang sukul piyanauran sila pagkaon panglago kanila supaya sila magsarang sukul sumukawa kipur nila ataw syirik nila at hinangan nila Tuhan sa kuto hinangan nila Tuhan limbagan amoy adto imbya mga pakaradyaan di matungkan nila na sampay siya butkato sin Tuhan Rabbul Alamin na suway niyo tumtumon tuod deng ha mga ni'mat amo indihil sin Allah Ta'ala patumtum kanila amo nain piaratungan sila, pialapasan sila, dahil hapaniksa kanila sin Banu Israel. Siksa sila kaya din. Amoy lang niya, parang sintanwid, nadjaynakum min ali Fir'aun, yasumunakum su'al adab, yudabbihuna abnaakum, wa yastahyuna nisaakum, wa bidalikum balaun, min rabbikum abim. Long sintuhan Rabbul Alamin liat pasan namo kamu dengkan Fir'aun sababi ni Fir'aun siabot sintuhan kanila piatumtum sila ini Fir'aun na dihilantod sila kabinsanaan dihilantod sila karukaan iwan kasusahan yuno nila hinangan sara atawasin Fir'aun dia aking katanta mga unipag anak usog in anak yaon suway igan o suway patayon bat amatin mga mangingita kan Firaun imbayta niya long naon na ipag anak in ipag anak yan amuin makaig sing kawasamo asabab ito nagdihil magtuy order Firaun iban nag-assign mga amuin kabilat atawa amoy mumarrebat magkikita sin ini tauburus halaw man sim paghula bihan mga on kay ngatan burus jagahan niya to sampay pamag-anak bangin anak usog na magtuy sa roon doon hipaupod hipiraon in o asabid to bala dakula tuod bunal intuhan at niya titistingan tuod dakula ha mga Banu Israel pag-ubos in mga babae nila hinangon ilugsok banyaga daraakon amuyad to ubos nila mapatayin amuin bana atawa anak inyadto in sila hinangon banyaga daraakon magservis sadya ha mga Al-Firaun na biyad to inkwan pag-ubos na lapasan ta kamulang sintuhan dahil ngayon inig ko sininig niya Firaun amo na yung pera taman sin Allah Ta'ala bangkaw mag-urus sin sala sila sin Firaun iban sin Nabi Allah Musa aming mga Banu Israel aming mga ahlul kitab bang mo yan sila urulon kita uning kisa makajaribas sahon mo yan surat Yunus ayat bang mo yan basahon in pag-apas hi Firaun ha ummat sin Nabi Allah ini Musa sampay amuin naabot nila nakakuan na pahigad sin dagat bihan in sungon nila dagat intay kuran nila yaon in sundalwi Firaun imaapas kanila amuyad tulong si mga umat Islam naway nakita lang niya inunahan talawd na inhaulihan tayo ri Firaun naway nakita mawus nakita ni mabinsana na sawabid to pianaugan sin Allah Ta'ala in Nabi Allah Musa sin mu'jizat amo india aksya sin Tuhan lang niya wadrib bi asaka al-bahr luba kasin tungkod mo in laud pamfalakat na sipak in laud yaon tiyahayan ng gitungan
fakana kullu parkin kattawbil azim hatinin sa kulo labud malaggo dengan sipak limabay in ummat Islam ummat sin Nabi Allah Musa limabay sila rin doon amuin tiyahayan piyatahayan sin Tuhan kana sin amin mu'jizat dihil sin Tuhan kan Nabi Allah Musa sarang-sarang nakaabot in Nabi Allah Musa pakitungan sin ini Laudion amin amuin akaba pag ianon then doon sila umuntas madto pa ini hula duraing madto na pa Saudi Arabia ito amin pihawon pag nga ng Saudi Arabia madto na pa hula sin Arab dito na sila naka ini kuan pag abot nila pagitungan na nakaratong nahipiraw ni Van Sundalo niya mompay kadsin dagat na pagkita nila on lalabayan dan amin lalabayan si mga ummat si Nabi Allah Musa na yuro nila na iapasarap madto kira-kira nakaratong in Nabi Allah Musa iwan sin ummat niya mga muslimin nakaliw na sila sin amuin dagat yaon amuin initihayan yaon na sarang-sarang yaon nahipiraon iwan sundalo nakabutang hagitungan sin amuin laud yaon pag-uwas na ang papyabalik sin Allah Ta'ala in laud na hinang na magbalik in amin tihayan no na hinang na laud magbalik asabed po doon na nagkapakapahipiraon iwan sin mga ini sundalo niya naubos sila katantan nalumos doon amin ko niya nakitaan sila sintuhan piya tumtum in Banu Israel tumtuman niyo yan yan hini tatawanan sintuhan ni mapyan sintuhan piya lapasan ka mureng hapiraon piya yato na hipiraon na lumos nasampay hamin sura yaon nasabot ko kaya inayaon surat Yunus yaon amo yaonin ayat long sintuhan tarbulalimin wa jawazna bibani Israel al-bahr faatbahu Fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa yuro niya sin iwan sundalo niya karena sing kaanyaya nila iwan pag amuin pang daruhaka nila diaruhaka nila yung mga ummat sin Nabi Allah Musa amo na yung mga Banu Israel ini na pag-uusyaon paatbahu Fir'aun wa junuduhu pag amuin hatta adrakahul gharak sampai amin iabutan na sila sin amuin lumos na sila bihan doon na unin naghipiraon long niya doon hayon simod sad pa kama Islam simod nag-i'tikad hipiraon kimahagad kan Nabi Allah Musa sa lit na tuod but simod siya atawa timawat siya suway amuin las na amuin kahinapusan da kumansin umol niya na wala na tema sintuhan in tawat niya amuin lang sintuhan al-ana wakad asait bihaon na sadya kaw nagtawbat bihaon na sadya kaw magad kan Musa samuin kuyan daruha ka sakaw piya patay may mga anak sin ay ni Banu Israel piawos mo piya igan ang pamubyan niya ka yung mga kaasawa-asawahan nila kinang mo darakon daruha ka kalong sintuhan al-ana wakad asayta wa kunta minal mufsidin daruha ka kaw lang sintuhan tarabi wala alamin sumugawa doon hay ni iyasip pasintuhan in kuan niya bukan kay na intawat wala siya pialapasan dahil nga amuin kabinsanaan piaratong kanya sintuhan ka na sin kadaruhakaan niya ang mga Banu Israel sumuka lang sin Tuhan Rabbul Alamin lang niya sanunaji ka bibadanik sari na palapasan na mo imbaran mo at ini imbaran sin Fir'aun na wala kipya ka unsintuhan ha mga ngaon dito harakat mga insundalo niya way nakapin naus kaya unsin mga ngaon dito halawon sindakat sumuwa ni Firaun piya lapasan sintuhan imbaran niya piya lantop sampay naput si mga si mga ini Banu Israel amuin na preserve nila nag-preserve yan ang pag-ianon mga Kibti mga Egyptian
preserve nila rihan ang kananinang sila sampay amoin long niya in sila amoin Qiblatul Ilm long niya mataw rin ta wala nakahati sin pagyanon sin ini Qiblatul Ilm bang uno sabab panghati nila Qiblatul Ilm mga kiblat na sin ilmo Sharia ilmo ka Islam ilmo iman nabukon mga anak inyan nahinang sila kiblat sin ilmo hatungod pagkapul hatungod pag-preserve sin bangkay hipiraon iban damikyan paghinang amuin engineering biya sin paghinang nila sin amuin ano ba yaon pyramid yaon way hadon niya ini makahinang biya sin nahinang sin ini Egyptian sin mga kibti amuin himinang biasin ini kuan yaon nan hasarabed to napopular sila kisa hasala sila si manusia lang niya nahinang Qiblatul Ilm na bukan kiblat sin ilmu Sharia atau ilmu hukuman sara sin Tuhan haparkala sadya handasa iwan parkala sadya amuin tahnit amuin pagkapul doon sila na kalapasan sila sintuhan hinduan sintuhan ini kibti nagkapul amuyad to na napantog na sila hinang law na Qiblatul Ilm ini Egypt tumtuman niyo bukon yadto na hinang kiblat sin ilmu Sharia sin ilmu ka Islam sin ilmu iman bukon in sila ilmu tahnit pagbalik-balikan ko iwan ilmu handasa na pag-usyaon pagka siya nagparat saya tiyong basan sintuhan preserve imbaran niya sadya sumukoa in siya wala tema ini pangayo niya roa amin imian siya hadarat sintuhan lang niya ini amantu bima amanat bihi banu Israel magparat saya na ako biya sin pagparat saya sin mga banu Israel sa ito siya nagkakapakapalawang sindagat alam sin ini tubig di na siya di na siya ma-preserve ataw matarang dahin doon ito na siya nagkakapa-kapa sumukuha lang sintuhan tarabul alamin misan iman na siya wa ana minal muslimin na wala dati makna impag tawat niya ang kanna tumawag ako mga kaanakan kamanghuran kataw tay manghuran umat Islam suway kita magtawat sinamuin makasay pa kita halom sing kusog pa kita tumawat na kita patuhan misan da kuman hangka asta da kuman biya simbeta sin ini Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nagtuyo na naghinang sin pag-ibadat pag-ubos hangka asta da kuman mabot na ini kadar niya hati niya makasud na siya madtupalom sin sulga na pindahan niya hinang niya but in magpinday do matao din tao na niya nila Tuhan tiyo human nila Tuhan hati niya Tuhan ini panipo Tuhan wala bukon sa masali inukuman sabab aun tao pasurun sulka aun tao pasurun panaka iban aun miskinun sintuhan iban aun dayahan na bukon yadto sa hinan mo yadto kiabutang sinhakuan siya hadis beta sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi in manusia misan dia dining kagi niya maghinang magtaat magibadat pa Tuhan Tarabul Alamin bang niya pindahan hangkas man kuno long singkwan ma bainahu wa bainaha illal kitab ma bainahu wa bainaha illa dira hangkas daguman kawas inhinang niya wasabaka alaihil kitab wayasbiku alaihil kitab payamal bi amali ahlin nar pindahan niya hinang niya hangas dakuman haba sinumol niya makasud na siya suka hangas dakuman sa wala niya tiyoy pindahan niya pag-uot doon hangas man ang pasya himinang hinang sin tao pinalka jahannam
payadkhuluha, nakasud siya palawmsin a pinarka jahannam. Kaya na sininhinang niya, pindahan niya. Amin yan sintuhan dito halawm. Laong niya ha mga malaikat, laong niya pag sulatan niyo in upat kalimara. Hika isa kalima hipasulat, sintuhan tarabul alamin, amaluhu, pag-uwos laong niya, ajaluhu, pag-uwos rizquhu, pag-uwos sakiyun aw said. Amin upat kalima ini. Nadiat niya mga malaikat, laong niya mga malaikat, uktub amalahu, wa ajalahu, wa rizqahu, wa sakiyun aw said. Na indid to, doon man hayaon, maabot na yung pagtuyo, pag-ibadat at ko mga miyuti maning ubihan, pag maksiyatan, pag hinangan sin ibadat, panawang, pagkaginisan katan, pagtaat patuhan, hando, hangkaasta da kuman pindahan ni hinang niya. Inhinang niya na na, iminang sinhinang ahlon nar, hatihan ni nagmaksiyat na siya. Hangkasta da kumanin umol niya, iban lawak niya pa, suha, pindahan niya. Naghinang sin tao ahlon nar. Asabab ito nakasul siya palom sina pinarka jannam. Na pagwasyo patan sinabin hadis kudsiya long niya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Aw ni sablong ni nga amin hambok din kanyo maghinang sin tao amuin isinarka. Hatihan niya nagmasyat, naghinang, nagdarohaka, nagjina, inom alak, nagpanayam apos, nang langpas, nanakaw, hininang singkatantan, amilyangan sintuhan. Pius-pus niya na imbasag niya. Hininang, sampay lang niya hatta mayakunu baynahu wa baynaha illa dira. Hasampay amoy na hinang dakuman ini haba dakuman sin, ini sungun niya, pasulga, iwan singkadar niya mugto na manahot niya, hamura kuman, hangkasta da kuman, na pindahan niya na sa bininang niya. Biasin amin payas, biku alayhi kitab, amin piasulat sintuhan dito, yadto pa siya alam sintian, sinina, pindahan sinal inayin hinang niya. Bukan ituhanin nagpinda sing gantaan, atau hinang nagpapasurun siya palawm sin suka. Sa pindahan niya hinang niya, paya'malu bi amali ahlil jannah. Ando nagtawbat, miyati man imbuhok, di na makita blerd ng pangutod, sampay impang dungog itungan na ba, nakanostadya, inlaas, maray na tuod, hangka asta dakuman, sumud na siya palawmsin, ini narka, batin hihinang niya katantan, maksiyat, di mo, napindahan niya, hatihan niya insya nagtawbat, nangayo sing kaampunan sintuhan, halomsin hangasta dakuman, na inallahu ta'ala na tumawat atawa umampun hamagtatawat sambatan sinjunjungan para Rasulullah at taibu minad dambi kaman la dambala inta umagtawat ding ha amuin pardusahan in pagsulang niya katanyad to in paghinang niya sin haram in pagtinggal niya sin halal in makajari amuin tinggalan amuin hinang indi manjari asabyad to pindahan niya hinang niya andro nag-ibadat nangayo tawat katpatuhan nangayo kaampunan intuhan bang kau magtawat bukod na rin simpagtawat hipiraw niya dukain na suwayad ka nagkapakapanhalom sindarat ang patimawat ang panangayo kampunan tay maon sintuhan naon patunga yasta hangasta pabihad inihinang niya na nagtawat na ando kimasina mga tao iwan na narang nahat mga tao himinang na si Marayaw, di na mangigil, di na mangjangki, di na mamungmong hapag kahinyamano siya, hinang niya na yung katan karayawan. Tumayo na nagibadat, nagtahlil na nagtasbi, nangayo na roa patuhan, natima sintuhan. Asawabid to, nakasud siya palang sinsuka, natuntuma, in mga suway mag-review si mga kabawal kadar suway hatihon ingaton bukan biasin amin mga salasila kahiga-higaran yan lang nirang kita miskin na wayron sa dapat
miskin da kita. Bang kita ha makasud suga, na makasud da kita suga, bang kita pasuron sintuan. Natungtumin Tuhan adil. Intuhan di magpanganyaya. Intuhan uno-uno insara niya riyan pagpindahon sintuhan. Amurayan inhinangon sintuhan. Biyeta tana, tawa biyas sa tana sampain. In hadis kudsiyad to. Di manjari intuhan pasuron niya palom sin suga in naghinang si maksiat, pasuron niya palom sin narka in nagtataat atawa nag-ibadat, pamiskinon niya in tao naglulugto, nag-usaha, atawa papagdayahon niya in tao matug sa jaray, di mag-usaha. Bukan yan bunal, biya mo rin Tuhan iyan lang mo, na unfair ka, di ka whereon justice mo, bukan bunal inyan, na pikilan niyo mga anak, in kita katan, dahil na sinamin pagpapanjari kato halomtian, uhos diya man hawa, ipat kita sintuhan, hinang biuklad in lupa kato, ang pahinang in tumbuhan piatubo sintuhan, in katanyan, uhos ang papiaon in sapi kabaw kambing, in katantan sin binatang, in manok-manok, in ista, piag ipatsan kato sintuhan, in yan ni'mat san dihil sintuhan, subay tato din yan tumtumon, pagsaran sukulan in kapatutan, buken laong ta, in Tuhan tarabol alamin amuin ini, tuhumahon ta simbuken amu, malawang tuod kita rakula na imparkala sin kada wal kadar isugpat ko pa mo ni kuan ko bihan ang habis sin junjungan ta Rasulullah laong niya law kana laka mithlu jabali uhudin dahaban tunfiquhu fi sabilillah la yuqbalu minka hatta tu'mina bil qadr. Misan paon, bod mo, biasin bod uhod, bulawan, ipag napaka mo yan ha, dan kabayaan sintuhan, ti yan tayo moon sintuhan, bang buken marayaw, in iman mo hapasal sin kada iwan kadar. Suway tuod, tumtumunta, nabiya din na bang tiyo humapentuhan, buken adil, so kat na ulang, may tipya pagdayon mga kapir yaon. Ina ko ini miskin, basag ko na ini mag-ibadat. Anaan, peri sa bintuhan. Nando mga anak, bukon sambihan. Biya na sinbiyas ko kanyo kain na hadis kudsyaon. Inyaon nagpinda sinhinang niya. Mano siya, amin na tolong sin atay. Alam pasintian sin ina niya. Piya sulat sintuhan ha mga malaikat. Sampay mga malaikat kaya nga tanyo, yan mga malaikat. Biya din ikagin na mo utuhan ko sumulat, di na mo kaingatan. Bangunin hinangon sintaw ini. Bangunin kadar niya ini. Bangunin riziki niya ini. Bang siya ini makasulsul ka atau makasudnar ka. Di na mo kaingatan. Lang sumpan tarabul alamin ha mga malaikat. Kadto ka mo lang niya pala, mahfud. Kitaan niyo madto, yadto ridto. Amin record sintuhan. Kataan nakare-record yan. Sarab ka na intuhan. Amuin. Maingat dahil hakatantan, maingat. Iwan iningat sintuhan, ajali. Bukan to diyan magpinda-pinda. Permanentian. Biya dasin kudrat iradat sintuhan, ajali. Di yan mapindain hukuman sara sintuhan. Siyo-siyo imyagad. Sindi akan sintuhan kelukis. Ha-Quran mahamulya. Iwan hasunat sin Rasulullah. Amuyan imagparuntungan hadlaw akhirat. Na mga anak, mga manghud, tungtungon tatuod, in kita suway tuod kita, mahagad, isturi katan halam sing Quran, salasila, amun beta sintuhan tarabul alamin, hajunjungan ta Rasulullah, tumtuman niya, amuyan in maagad, iban di manjarin emotional, in kita, lang makapir dayo, sing karungukan mo, ibrinaw andin ha, mga taulong nebihan, ay mga satro yan, takawan mo ng kapir, in musrik, in munapik, in kaginisan niya, takawan mo na, anyayohon mo na, mag-inom na kaw sin alak, magpanayam na kaw sin apos, amed tin akaran mo in kuan, di, bukan bihayan insara, bukan bihan, batinggiakan ta sin Allah Ta'ala roon, ikaw maghinang, sinhinang mo ikasod mo sin suha, ikaw maghinang, sinhinang mo ikasod mo palawm sin narka, hinanan mo yan, bukon yan aming pagyanon lang nagyanta kay mo sintuhan hatihan niya bang biyad anyayin Tuhan
bukan maanyayain Tuhan Rabbul Alamin. Di niya kapatutan atau di mapatut in Tuhan Rabbul Alamin anyayahun niya in makhluk niya. In kita katantan, way kapatutan. Di niya to hinangon, sabab sige, way makanya no. Misan nagpapanjari ka to, siya. In nagipat ka to, siya. In nagpakaon, nagpatamong ka to, siya. In nagpabuntol sinhinang ta, hangkan kita timulid, siya. Sakalian niya yun, niya pakadto niya palunsin. Apinal ka, jahannam, intaw nagtataat, nag-iibadat, naghihinang singkabayan sintuhan. Di, mga anak, bukan bihayad to insara sintuhan. Ando, pag-review ka mo sin, kada, wal qadar basahan niyo in hadis iban parman iban basa kita niyo sa hadis yung pa inna Allah khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdira dia kan ta ikuha ng katantan tutupungan niyan suway mo kaingat ang uning kada iban sing qadar suwayan pakapahaman marayaw asupaya kita makabuntol di tamaan niya yung Tuhan ta amun nag-ipat kato nagpaon kato nagdil kato sin katantan ikareho kato dunya akhirat sakali matak talong tao mete sa mga kapiri ang piyasod niya ataw dihilan ni alta mahangpo kawanin kapal iba mahangpo kawanin supermarket pagawasing kita ini tuyo na kita magtasbi magtahalil mga yudua in kita ri dihilan na unfair sabihan bihad to ayatan actually in mapalom sinutok si mga tao amuin bukan marayaw in pamaham nila sin kada wal qadar na doon hay ni mga anak ko mga manghud ko mga umat Islam taon ta kamukatantan suway kita mag-review marayaw sinyari ring Quran kato iloon sing Quran sambatan ko pagbalik-balikan ko kanyo biya salawat in katantan yan halal haram makajari di makajari batal iban ini manjari halal amuyan hindi pagsama-samaan sing kita tap pahamon tatuod asupayat kalauanin Tuhan Rabbul Alamin tuhumahon ta siya simbukon amu inyan katan adilin Tuhan in panawag-tawag na yan nahalom sing Quran katan biada sing first panawag-tawag sin Tuhan liyapay in katantan makhluk niya Islam kafir mu'min iban mga musyrik iban sin mga munafik sin mga pasik tiyawag sin Tuhan katan hangaan manusia ya ayuhan nas ubudu rabbakum mga kamu manusia bukan si manusia muslim atau mu'min bukan in manusia in kafir yan manusia dasan in kafir in fasik in munafik amo in pidarkil aspali minan nar in sila yan kana sinhinang nila dito sila alam sila pinakajannam yadto na tiyawag yan sintuhanangan manusia bukan kita hadyan tiyawag hangkanan sila panison wala nila iagad in kabayaan sintuhan ipahinangkan nila in halal patinggalan kanila in haram sa kaliwala nila iagad ang pendariiman may ta sila rihilan sintuhan ni'mat iban rahmat pasuron sila palom sinsuga may ta kana sinagubi sila patuhan tiang kisan nila liangan sintuhan hinang nila hindi akan sintuhan amuyan hindi makajari liyayuan nila in makajari amin siyok nila hinang amuyan in sabab inhatihan niya in Tuhan Rabbul Alamin adil ayaw ka tuod mga anak ayaw ka mutuod mga manghud ayaw ka mutuod mga tautay manghud Islam amuin mamislead atawa mapaling kamo deng hadua amin binin kato sinjunjungan ta Rasulullah taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa sunnati addu alaihima bin nawajid long sintuhan anabita Muhammad binin ko na kanyo long niya in dua para kala da kitab sintuhan iban hadis ko dua rayan amo yanin kuan na bogbugin niyo yan amo yanin hinangan niyo agaran niyo tuod in kitab iban sin hadis ko sampay iyan kita
amuin kinaya sin amin buwan tatuod lang niya Abu alayhima bin nawajid. Kutkutan niyo, simbugang niyo. Wala kita iyan ipakutkot si Jasin ipon sa bugang lang sinjunjungan ta Rasulullah. Kinaya yan sin suway tuod. Indua parakala. Quran iran hadis suway tuod yan amin bugbugan. Way manus-manus ya nalilit. Nasasa. Nagkalalawong. Bukod ako'y magbayta. Sampay. Hati ko. Nasabot ko sin pangadyan taliyawayan niyaon impanagnaan hukum sintuhan tarabbul alamin hadlaw akhirat amo na mga mujahid amo na mga ulama amo na mga tao magnanapaka maghinang masjid maghinang madrasa magibadat pa tuhan magbubugit sin giyatusan ngay milyon ipagnapaka nila pahadarat sin Allah Ta'ala sa kaliyaon bukom marayaw inyat. Kaya lupahan nila yung pangadji, sibi-sibi. Amuin lang niya, innamal a'malu binniyat. Inkatan, hinang suway tuod makaagad iban niyat. Hati niya na sin Allah. Miya magad hukuman sara sin Tuhan. Miya magad hahalal. Timatangki sa haram. Amo yan to. Siwi-siwi pangadjian. Misan bukan naman taod po din pangadjian pa. Mangman kuhik. Ayaw sadya si makataod na tuod din pangadjian. Pag-ubos, malapay na mahinang haram katanin hinanganta. At bukan na amuin hinanganta. Na bihayan ini pakaradyaan mga anak, mga manghud, kapatutanta, hinangon, na kalu-kalu mga doubt ako, sin hadis kudsi, amin pagdihil sin Tuhan kada, adlaw akhirat, amin muna-muna, siya tiyawag sin Allah Ta'ala, mga mujahid, isi mga mujahid yan, amin magjijihad, kana sin Tuhan lang nila, imbisara nila, na alam sin Tuhan, hinang mo, nautuhan ko nagjihad. Utuhan ko, nagbuno ako, sampay miyatay na ako, hapagbunuan, kal na sin agama, kal na sindakan mo. Unin niya sin Tuhan, tumpalak mga anak, hados kudsi, lamsuan Tuhan kanya, puting mo. Bukan bunali, bisara mo yan. Puting. Sarab, hangkan kau nagjihad, ba't kau banturon maisog? Wakad kil. Kaya bisara na. Hati niya, ingad tuwing kalakihan mo, so ikaw, amo inanon, maisog. Da puting mo. Ampay naman puting mo, amin makangingat sin loon, sin bigijantong niya. Kikita sin Tuhan iban kiingatan, amuin, halawm sin pangatayan niya, bukuntoy amo. Nawos ang patiawagin malaikat niya. Kaya ngatan nyo rin, mga malaikat, amo na nin sundalo sin Tuhan. Amo na yan administrative sin Tuhan. Amin darakon sin Tuhan, hakatan uno-uno. Mga malaikat yan. Tiyawag na, karikam, kawaan mo ba ini? Ikaw ini. Ang laro kan nyo nga ito pa, pinarka jahannam. Paunahan nyo yung bayo. Bayo, ini papauna sin Tuhan tarabbul alamin. Ipasabulak madupalawm sin pinarka jahannam. Mag-uno sila, na habayta sini hadis kudsi na imbayta lang na nagjihad kuno sila sa kalibo kontoy kana sintuhan in pagjihad bukan namo kiingatan sintuhan inamayta dito han tarabbul alamin bukan yung ustadyahiya Tuhan tarabbul alamin nahikarwa hiukom sintuhan ulama na manawag tawag ko mga kaanakan kamanghuran katautay manghuran mga ulama imparkala suway tuod kana sin Allah suway tuod mga maghinang suway tuod ininang innamal a'malu binniyat suway ininang pagtagnaan sin bismillah suway hinanguntayan kataan hasupaya kita makurik di kita tumpalakon sin Tuhan hadlaw akhirat yanon puting mo ulama guro ustads tawagon sin Tuhan uninang mo rito dunya alang niya, utuhan ko na, nangadji ako. Namemorize ko yung Quran. Memorize ko yung hadis. Nang Hindu ako, singka Islam. Tiyawag ko yung katantan, di hinong. Unin niya yung sambung sintuhan kanya. Kadab. Puting mo. Bukan bunal. Nagpa-tuyo ko, naghinangyan, nagmemorize ko, nagginis ng Hindu. Kaya na supaya ko hinayanon alim. Kaya supaya ko yanon guro. Supaya yanon ko misyonari. Supaya ingkatan hinangon mo. Puting mo. Isiliman puting mo.
Tuhan Rabbul Alamin, inimian, aming makaingat simbigi jantong, singkatan makhluk niya. Puting mo lang niya, umustiag yung mga malaikat. O mga malaikat, karikam. Pagka yung mga malaikat, kawan niyo ba ini? Sa walakan nyo matipalom sinapinalka jahannam. Paunahan niyo yung bayho niya. Na tingga dawasay ni. Hadis Qudsi ni. Biada parmansin Tuhan, beta riwayat. Wala nakaluon halom sin Quran, sumugawa nakabutang halom sin hadis. Amin kahatian da sin kamo, in Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, di magbisarahamin ginhawabaran niya, atau hawa nafsu niya, in huwa illa wahyun yuha. Malengkan parmansin Tuhan yan. Mang mamisara na in Nabi, siwo da hadis Qudsi, siwo da sahihul Buhari, sahihul Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, amin katansin hadis sahih. In katanyan, parmandayan sin Tuhan. Sabab ka na, inyan amuanin makna sin parmansin Tuhan. Nasuwaitod kita niyo mahali, mga anak, mga manghud, na ini katu, amuin dihilan sin Tuhan kada atau hukuman adlaw akhirat amun mga taudayahan amin nagpamangon mahangpo kauhaan na masjid ilan mga hangpo kauhaan na madrasa naghinang na singkuan nagsarak kahakatan iubos na piagkuan sumawa na bukon marayaw inyat suway tuod balikuntin amin pangadyan tagna patuod amin hadis lang niya amuin innamal a'malu binniyat. Subay dong na ingkatan sinhinang makaagad iban sinyat. Mag-agad iban sinyat. Hati niya ingkatan sinyat ta. Subay maghinang kita. Kana sin Allah iban. Subay tuod magad. Haparman sin Tuhan. Iban hadis sin Nabi. Amuyad to. Nalong sin Tuhan. Puting mo. Bukan bihan. Sa supaya ko mapantog. Magsasarak ka. Magjajakat, maghihinang sin katanya unisap, hinisara sin Tuhan, puting mo lang sin Tuhan, na siya rin makaingat sin loon sin bigi jantong, sin tiap-tiap manusia, ingkatantan yan, suway tuod, amuin, ingaton marayaw, iban hipasampay tuod marayaw, iban hipahati ta marayaw, hasupaya, bukan hipagtakabol, in magtakabol, di makasudsuha, in tao takabol, mamin, suway siya mahinang maingat din hakatan, atawa, suway siya amuin, in nakura sadya, atawa, suway siya in magbaya-baya, sin kayo na, di, bukan bihad to. Takabol ang bihad, pero magpakasud, sukan takabol, amanhin ang hiblis, amuyan in, sabab, piyagwa sila, dahil halom sin sulka, amo na yan, pasal sin katakabulan, na di makajari, la yadkhulul jannata, man kana fi qalbihi, mithqala dharratin, minal kibr. Di makasud sulka, misan, amuin siu-siu in aun halom sin atay niya misambia pok-pok da misambia autum bakon bun niya on di makajaris makasud palom sin soga di tay mon sin tuan pasuron palom sin soga nando in tawag ko hakatan kamanghuran kataw may taw tay manghuran kaanakan umat Islam katan ando suway tatud ayaran taniyo impakaradyaan sininang tanyo bat mahunit ined to nakaw amuin ini hapaghisaban yomul hisab na sakali amura karungukan tayin iyanon kita sintuhan puting mo ang patako ni malaikat niyo kaanya malaikat niya kawaan niyo ba ini sa hulakan niyo matupapinal ka jahannam pauna hapay bayho niya makabuka sad to na doon na sadya kita niyo hayan, murah-murahan, mangmayan in kita niyo, kaulungan sintuhan, kakasihan sintuhan, mangman kita niyo hidayatan niya, agarun ta niyo sadya in sarap niya, suway in agarun ta Quran mahamul niya, iban hadis sin junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu qawli hada, وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ito na in pangadjian sing kitanyo indoon. Katan lang taring ha puunan sin akaman na to. Umunin Quran mahamudliya. Sarta piyatar lang si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan in pangadjian nito lang ta nakahampit kitanyo. Amin diin na yung mga ini timagbak palam sinjantong na to. Sarta pahukuton na to na roon di na paigon kalu ramayan susungon waktu amun may nang nato lutuan ang dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari paggayad to na lang to naubos na in waktu insyaallah ta'ala kapag balikan dasing kita niyo suma damikyan aun day sablong taguro ra isab dumatong gana kanaya unlong ta mga labi-labi lisag upat damikyan lisag pito aun day sab insyaallah ta'ala na sa kaino in kami ini mga di makatukayad pa iban sin mga sila amoy in pindua sin kami ini insyaallah ta'ala masin naman tumatabang na atin niya in programa na to ini dumakan siya marayaw insyaallah ta'ala na ibalik ko pa kurun na to kalasahan in microphone karna biya na sinari sunat sin programa sin kita niyo ay sisim biya mga di-mail pangadjian siya ray sabihin ini manghindua magkhatam sinamin programa ito sa magsama-sama kita niyo katan mangayo pa Allah Ta'ala hiril kato in tawfik niya adlaw ini insyaallah Ta'ala ibalik ko yung microphone pal yatafaddal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين